najupornijih promotera i svojevrsni ambasador Srbije na društvenim internet mrežama. 34-godišnji Charles Keter iz grada Charlestona u američkoj državi Illinois od pre 3 meseca žitelj je Zrenjanina. Za Srbiju se zainteresovao preko internet društvenih mreža i zbog negativne propagande imao je sasvim pogrešnu sliku. Iznenadio se nakon prve posete prošle godine i u tolikoj meri da je odlučio da ostane u Srbiji. Srbija je apsolutno predivna. Živim ovde u Zrenjaninu, ali sam proputovao kroz celu zemlju. Bio sam u Pirotu, Nišu, Kragujevcu. Video predivnu prirodu, ali najviše me oduševljava srpsko gostoprimstvo. Diplomirao je menadžment na Univerzitetu Istočni Illinois, radio je kao prodavac automobila i volontirao u Meksiku. Sada predaje engleski u nekoliko zrenjaninskih privatnih škola, ali i volontira u nastavi srednjoškolaca. Sada ovde ima puno prijatelja. Charlesa sam upoznao preko jednog zajedničkog prijatelja za vreme dana piva u Zrenjaninu i tako, od tad se družimo, dobar je prijatelj. Eto, simpatičan momak. Drago mi je da neko sa strane tako ima lepo mišljenje o gradu i o ovoj našoj zemlji. Charles se u Srbiju zaljubio i zbog hrane. The food, sarma, pljeskavica, the hamburgers, oh, they're awesome. The pivo, I love the pivo, rakija, you know. Gotovo svakodnevno Charles Keter se oglašava preko YouTube-a i drugih društvenih mreža, gde razbija predrasude i govori o svojim utiscima u Srbiji. Kako kaže, veliki broj njegovih prijatelja obećao je da će mu doći u posetu na novoj adresi ovde u Zrenjaninu. Vreme danas umereno oblačno.